Арендаға Belgi X50 достар 1500-ден бір жұмалық акция. Комфорт плюс болған болса 2200-ден. Достар, ассаламу алейкум. Fast Drive деген таксопаркқа келіп қалдық. Бұл жағы Народный ополчение метроға жақын жерде. Таксопарк өте деле чоң емес, 100-ден ашығырақ машинасы бар екен. Ким арендаға машина іздеп жүргендер болса, мынандай машиналары сыртынан да көрініп тұрады да. Бардығы свежий, бодрый машиналар екен да. Таза. Bir жұмаға акция қылдық дейді. 1500-ден тариф комфортқа. Bir жұмадан кейін қанша болады десеңер 2300 болады. Атак bir жұма 1500 рубльдан айдайсыңар. 2025 жылқы машина. Тариф комфортқа қарасаңар, іші таза машинаны тапшырып атқанда болады дейді. Бардық машинаны комплекс мойка қылып, таза қылып, тапшырасыз, кейін водитель даушентіп алып келіш керек дейді. Bir жұма 1500-ден қалғаны 2300-ден. Бұл комфорт плюсқа болса, бірінші неделя 2200-ден, кейін 2800-ден болады екен. Депозит бар екен, бірақ көп емес екен. 5000 рубль. Қаласаңар 5000 рубльді сыраз берсеңер болады екен. Бұл болса 250 рубльдан çoğaltып күнде бөліп берсеңер болады екен. Кімге трудовой договор керек болған болса, трудовой договордағы жардам береміз дейді. Атак біздің паркта іштесе, парктың проценті 3% екен. Жақсы жері, егер өзіңіз іштеп жүріп, досыңарды алып келсеңер, 5000 рубль балансыңарға салып береді екен. Егер ошо досыңар 2 жұма іштеген болса. Заправкадан, Яндекстен заправка қылса болады екен, ақша чечкенден проблема жоқ, 24-ке жеті, қалаған оғанарда чечіп алсаңар болады. Мынау офис, ошол жерден өдөгө чыгасаңар, мына машинаға қарсаңар, сыртынан деле таза, мощный, свежий болуп көрүнүп турат. Кимге арендаға машина керек болгон болсо, келип алып иштеп кетсеңер болот. Fast Drive деген таксопарк. Bir жұма акция. Келе бергиле. Кыздар текшерип атат. Чиркин. Достар, салам алейкум. Эсте менен гайген экенбиз. Оң болду, оңда. Оформление сол жерде кылат экен таксопарктыкына. Кыздар өздөрү эле келип жатат. Канчалык ишке чыгабыз? Канча убакыт болот, эмне болот көрөлүчү. В кармашке где-нибудь. Да. Удобно? Да. Спасибо вам. Пожалуйста. Все добро. Хорошего дня. До свидания. Ерте тұрғанға ұйқым келеді ғой. Менің гайдан рахмат жабылды. Гайдан бір 15 минут эле чыгып кеттим. Чыгып эле жандырсам заказ берди. 36 минутта 1904 базар жок. Мен мындайды күткөн эмесмин дейт. Мынантип чыгып калды. Байкадыңарбы? Получите карта Яндекс.Про деп. Ким алып көрдү? Кандай экен деги ал. Алып көрсөм деп аны алып не кылам да кон кайра. Өт чыгар өт. Белес парк менен иштеп атабыз, достор. Ким парковой самозанчы болуп иштейм десе, лимит бүтө элек болгон болсо, Белес паркка кошулуп иштесеңер болот. Парктын проценти 1%. Путевой листтен очень проблема болбойт. Электронный путевой лист берет парктан. Алсаңар болот, офис бар дегендей. Ал эми номер турат. WhatsAppка жазсаңар, паркка кошуп, Яндекстен очерт алып берет. Ишти кылабыз чогуу. Выводтан вообще проблема жок. Каалаган убакта каалаган сумманы чечип алсаңар болот. Анан таксиге течелүү документтердин баардыгына жардам берет. Номерге жазыла. Денега коюп коюн мен. Заказ берсе иштейли. Катырайлы бүгүн. Күнгө пятница канча болуп калды? 14 экен. Саат 11-ден 12 өттү. Бүгүн урам мен. Яндекс жапкыча урам. Saat 12'den 30 öttü. Zapravkaga geldim. Hazır zapravka kılıp olmasam iş kızığına gelgende öyledi. Очередьte göstereyim de. Havaydı kan jandırıp koyalım. 1 kilometreden görak çığa mı? Yo-mayo. Başka variant çok da. Мен кайсыл жерге, мен өзүм мына жерге келгемин да. Саат 1:30 бул жерге келем деп койгон элем. Карасам ушул жерге жакын экенмин.
Saat 2:30, 12:30 болды. Анан азыр бир заказ алып кетип калсам мен, по-любому бул жака кайра келишиме туура келет. Андан көрө заправка кылайын деп заправкага токтоп туруп алдым. Не кылабыз? Убакыт кетиргенден көрө азыр мына жерге кирип реклама тартканды келем, таксопарккачы. Кеткенден көрө 1 саатынан эптеп туруп заправка кылып алсам жакшы. Багым го 1,5 бар, жарым. 260 км. Полный кылып алыш керек. Мага барып 1 саат убактым бар да, не кылайын? 1 саатта уюп чыгып кетсем болду. Не заправкалар дагы очередь башталды. 2-3 күндөн бери ушундай болуп атат. 12:30 болду, канча минутта уюп чыгам көрөбүз. Мына жылдык мына жерденчи. Турганбыз да мына пробкадачы. Мынан карасаңар дагы бар да. Саат 1-ден 22 өттү. Мына жигер айдады анака. Реклама тарта турган жерибиз ушул жер эле да. Мынан жазып коюптур да. Не жылбай атабыз деп койгон, бир 5-10 минуттан бери жылбай атканбыз да. Мына жерге жазып коюптур. Через 2 часа только будет бензин дейт. Вай ёпты. Вай-яй-яй-яй-яй. Досым ошол жерге бир жерге парковка кыла бер. Короче, ровно 1 саат турдум. Заправка кыла алган жокпуз, экөөбүз тең. Эми ойлогомун 1 сааттын ичинде заправка кылып мен кайра мына жерге келе калам деп. Жок, 1 саатыбыз текке кетти. Эми заправка бензин жок болсо эмне кылайлы? Мен мына жерге биринчи жолу келишимде бул. Не деген таксопарк деди, бир нерсе таксопарк деди, унутуп калдым. Сону кылайын да мен келдим деп нары бери видеону тартып кеттеп. 1 саат берди убактым кетти. Азыр берди 1 саат убактым, 2 саат убактым кетет экен. Иштейлер тырак. Так, ушул жерден кирем бекен. Ачабы эми. Чыгып эле заказ алдым. 2-ден 34 минут өттү. Мына местенди басайынчы, арадан ачабы эми бул. Сүрөткө тилим келбей калыптыр, тоба калдым мен. Сүрөткө тарттым эле, болду. Нормально чыгыптыр. Коюп койдум. Домодедового 1:30 менен берип койду го. 56 км 1 саат 30 минутта дейт. Канча чыгат болду эми 1:30 менен? 5000 лайк дейт коем. Мына видеом 5000 лайк болуп кетиптир деп. Просмотр 230 000 дейт. Инстаграмда. 5000 адам лайк басыптыр. 230 000 адам көрүп коюптур. 577 адам жөнөттүр, 119 адам комментарий жазыптыр. Семей экөөбүз жана неме болгон видео. ДТП болоюн деген видеону Инстаграмга киргизип койгон элем. Инстаграмга да катталып койсоңор, ошол жактан күндө чыгып турабыз. Домодедово канчага барат экенбиз эми, ал жактан да жакшы заказ кармап кетсе экен эми. Мына барбы? Батасыңарбы? Мен сабвуферим бар да, сабвуфер. Салам, здравствуйте. Так, у нас внутренний рейс. Домодедово, да? Нам надо развернуться и через тот же выход. А что, не выйдем, да? Да, у нас здесь выйдешь. Хорошо. Такая вот чистенькая машина. Анан достор, эгерде турдуу договор керек болсо, лимит бүтүп калган болсо, мына WhatsApp номерге жазсаңар силерге турдуу договор жасап берет. Парттын проценти 3% күнүнө 300 рубльдан. Анан партта иштегендерге ушул мени көрүп кошулгандар болсо, аккаунттар блок болобу, тарифтер блок болобу, арзаныраак кылып ачып берет. Яндекс боюнча бардыгынан жардам берет. WhatsApp'тан жазгыла, турдуу договор боюнча базадан чыгат, как положено, налогтор өзүнчө төлөнөт, регистрация узартканы жарайт, бардыгы таза да. WhatsApp'тан жазабыз турдуу договор. Спасибо большое. Так, Домодедового келдим, бирок заказ берип койду да магачы сразу эле. 1 саат 18 минутта да.
3027 рубльға. Мен гип киім өчікті Истраға берді алба қойдым. Азырқысын кеф менен берді, бірақ өдеден А4-тен берді. Қаяққа барады білбеймін да, ё-моё. Алба қойынсем бір әртетті түшетті алба қойдым. Тез ұшып барайыншы. Ұшып барайыншы да болды. Шығып барайыншы. Очкini алмаштырып алайлы, очкиге. Бутлерова дейді қо, Бутлерова. Жоқтан көрі жоғары мейлі. Кеф менен 46 километр 44 минутта. Өте жақсы адамдар екен, молодец. Таксиге отырғандардың барды ушундай болсо. Сүйлөшкөндө да секейин сүйлөшөт. Базар жоқ, соны келсе мен таксидемін, түшкөндөн кийин чалам дейт. Базар жоқ, мощный. Лайк. 5 звездочка басып коюм буга. Мен Бутова деп алыпмын, жана Бутова дедим окшойт. Көрсө Бутлерова экен да. Бутлерова могул метро Калужский беле, ошол жак, профсоюзный жакчы. 51 минутада келдим да, бирок 1639-га. Нормально, очередь күтүп убакыт кетирген жокмун. Кыскасы жакшы. Мен аэропорт жактан заправка кылам деп ойлодум эле. Азыраак болсо деген областко десем, Домодедового кетип аткан аэропорт жактан дагы, кетип аткан жактагы, келип аткан жактагы, в общем заправкада бензин жок. Только дизель бар экен. Жолдон бир азыраак очередь азыраак болгон болсо куюп алайын десең, вообще жок. Азыр менде канча километр бензин калды? 131 километр бензин калды. 2 заказ кылсам, салам алейкум болот да азыр. Заправка чын эле проблема болуп атабы? Кантип куюп атасың, аре? Жана бирөө айтат, түнү саат мен 4-тө куйдум, 1 саат очередте туруп куйдум дейт го. Базар жок. Мен кече түнү куйбай койгон элем да. Багым жарым бар, нормально го десем. Бул жак серьезный экен чата. Бир нерсени куябыз, кантип куябыз, алда көрөбүз. Мен бир жерде 10 минутта дем алып, бели колум жазып түшүпчү. Анан иштебесең болбойт. Отура берсең да жылайна качып кетет ичкечи. Кичине канды жүгүртүп дегендей. Не деп едиңиз, туура айттымбы? 5-тен 51 минут өттү. Бир 5 заправка бардым окшойт. Бензин жок, бензин жок. Даже Яндекстен да издейсиң го заправка бензин барбы деп. Ошол алдап коюп атат да барсаң бензин жок көп эле. Акыры мына жерге келдим. Бир 15 машина бар экен. Бирок заправканы заправка кылып аттыр. Ошодан куябыз. Канча минутта коям көрөбүз. 5-тен 51 өттү, 52 өтүп калды уже. Канча километр калды? 107. 1 саатта коюп жүрүп кетсем болот десем, уже заправка ачылды, жылып атышат жаныңдан, айда келе жаныңардан. 6-дан 14 минут өттү, 25 минутта заправка алып чыкты, нормально экен, Мынакей, 46 литр куюп салдым да, бензинде. Мощный болду эмичи. Эмишти кылыш керек. Эмишти кылсак болот нормально. 25 минутта очередь тез эле жетти. Жерге коюп турайлы дагы заказ тандап туруп алып кетип калайлы. Его Спартак поет, ну, все стадион, ты чё? Мы поддерживали, он вылечил рак, ну, да все. Не, она молодец. У меня на жену стоял звонок, короче, песни, знаешь, когда включается, это. Здесь, да? Да. Он назад. Всё. Пожалуйста. Спасибо, голубей. Блин, у меня такой поездки, ну, давненько не было, шикарно. Пожалуйста, всего доброго. Правильно, газета не железла, ну, дай бог тебе. До свидания. Всего хорошего тебе, твоей семье. Спасибо. Давай, пойдем.
сүйініп қалды. Ұқпаған музыкаларын ұғыздым ғой шіркін. Клубта отырғандай болып атам дейді ғой. Ақырында Максим нұрын қойып беріп қойдым. Қыздарша сүйініп қалды. Мол такси екенін коллега қой беріп қойғалы. Десең бұл мынандай қылып тұру алдыңа тосып тұрып алады деймін. Рахмат ушыл берім, не қылған деймін мен. Мұны қой берсең, мұны тұрып алады деймін астыңа тосып. Қандай түшін солады деймін мұны. Айда алдыға светофордан ары тұр, бұрылам десең. Жөн елі адамды ұшын тәтті қарсаңар. Нерв қылады таушылады. Не деп қойды, не деп атайды? Болды, рахмат жоң. Ерде не бар? Жаңағында қыздар тұрады ғой. Охрана мен. Бүгін мындай пятницада емес қой күн. Неге? Мына жер соны көрінеді екен, а? Мына үсті клуб, не өне? Клубта еле өшіп жанады ғой. 33 минутада 969-ға мұнан қарағы. 33 минутада 969-ға. В общем, кеф деген кешіріп қой. 5 кеф алып келдім. Мына центрге келдім, жаным қалып тұр бұлдағы. Пятницада емес еш. В общем, начар. Саат 10 жанат екен, дағы 40 минутадан жанат екен ана бонус. Анан көрі мен мой районды қойын баяғылы. Мой район мен емкаттың ішінде азыр үлі берсе балашыға беріп жаса дағы өледі. Мына жерге мұндай тұрайындағы очкini алмаштырып алайыншы. Очкиге көнбейтам мен. Кеде ушундай болот, зрением начар болсо дагы жаман да. Быйыл Кыргызстанга барбай калдым. Эмки жылы барып, быйыл барсам операция кылдырам дегендем. Ошто бир глазнойлор бар эле. Ошолор операция кылат болчу. Сүйлөшкөм көздү полный текшертип, былтыр эле да ал жайында сүйлөшсөм, декабрда аппарат келет сен көзүңө, ошондо неме кылсак, операция кылсак болот, очки такпай каласың деген эле. Быйыл барбай калдым да. Буюрса эмки жылы барып көздү операция кылдырып, очки такпай турган болуш керек. Мен жана кара очки тагып жүрбөйм, каранда бир эки түрү бар. Мына деле хамелеон болчу. Зренияныкы да. Аны витке тагат деп ойлошот. Зренияныкы мүмкүн болсо очки такпай койсом өтө жакшы болот. Айла жок да. Көз начар, көз кеткен. Мына очкини таксам башым оорубайт. Наркын таксам чода башым ооруп кетти да негедир. Центрдебиз. Айда берейинчи экен. Жақсы ба? Сау болсын. Жақсысың ба? Жақсы ба, жақсы. Зарядым өте мен. Жүрегіңізді sıkпайын, а? Ошону айтар бердим мен. Kартаны алып қойды. Мейліңіздер. Қырғыз эжелерімді алып келдім. Нантип қырғыздар көптен бері маға чыгыле келе. Чайханаға таштап қойдым эжелеріме. Адрес тура эмес терип алып турду. Новограевга жеткенден кийин бул жер эмес, чайхана Киргиза дейт. 37 минутада 1438ге. Жақшы, қырғызша музыканы қойып, бақырт қойып, кішкене азайтып қойсаң, зуын көтеріп қой дейді. Үйге 21 минут екен. Үйге пайдаланбасқам өзі. Алексеевский метродан үйге кете берейінші деп пайдаланбасам, Новограевға берді. Ал жаққа жеткеннен адрес өзгөртіп болып бері оға. Жақшы, ежелерім. Қырғыздар шықса да сүйініп қаласын, қырғызша музыканы қойып, бектің ырын қой дейді, гүлжігіттің ырын қой дейді. Нұрайымның ыры жақпайды дейді.
кеңештөө жакпайт дейт. Иш бүттү ушу менен туугандар. Канча пробег жүрүп койдум, ё-моё. 295 км жүрдүм, почти 300. Канча иштеп койдук. Кудайга шүгүр иштеп койдум. Базар жок. Саат 11-ден 51 мүнөт өттү. 52 өттү. Мен 11-де чыкканмын. 12-13 саат болду. 2 саат убактым кетти нарага. 10 саатта 13.700 иштеппиз. Тариф комфорт менен. Кудайга шүгүр, берекесин берсин дейбиз. Будан вукуп 4000 кетет. 3000 сом бензин койгонмун. Эң үстүнөн дагы эле элек го. 3,5 мың койдум окшойт. Үйгө кеттик эми. Секин барып 20 мүнөт жеткенбиз, эс алайлы. Эртең субботагын дагы бир 12 саат промокодду алып койгонмун. Эртең субботагын 12 сааттык жандырып окшойм да адам. 12 саат промокод алам, иштеткенде шашам да. Кайсы күн иштетиши билбейм болбосо. Эртең суббота пробка азыраак, эртең иштетебиз. Жок, лайыктуу. Чарчап калыпмын, тилим келбей атат менин. Бүгүн эмне болуп атат? Р дей албай атам, р дей албай атам. Чарчап деп сүйлөй албай атам. Эс алайлы. Салам алейкум, тынч болгула.